Maya pa sisilimpu kaya katamungan. Biyernes kapulong Domingo ning karaniwan na panahon pagmasusyantaya po ngeni. Pakyabetala po king banala misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring makatuki, Edwin and Nancy Evangelista, king karelang 22nd wedding anniversary, Manarang Kanlas, Lito and Lori Sapanta, Marlon, Joyce and Ira Takdol, Ronaline Villanda, para king kapasalamatan king aldoning kebaitan daring makatuki, Rael Pamintuan, Jesse Dong Nogoy Jr., para king personal akayadwanan daring makatuki, Ray Angelo Alvarez, Catherine Tristar Soto, Christine Sotelo, Giancarlo Tubig, Agnes David and family, Richelle de la Cruz Garcia, Rolinda Veray, Herminio Lynette Nucum and family, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Marinel Cabrera, Eleanor Ventura, Lynette Nucum and family, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sara Gocuenco, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Sixto Gomez, Mirna Sevilla, Father Edwin Belay, Temi Bande, Cesar Ulegue, Eliadora Balingit, Divina Gracia Carbunco, Romy and Minerva Carbonel, Jocelyn David, Ricardo Nogoy Sr., Teresita Banag Nogoy, Gracita Bautista, Joanne Lasso, Baby Shaina Lorraine Hope Matito, Basilica Binuya Quesada, Angelo Quizon, Claudita Tolentino, Suzette Reyes, Joanne Pamela Nang Sison, Luzon Ocampo, Edel Umlas, Sonia Madlambayan Agabon, Cyril Blue Galvez, Eller Vitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alang hanggang kapainawan ding kapatadtamong miyang unabye, Eileen A. de la Cuesta, Celi Ocampo, Jesus Dalos Jr., Cecilia Placino, Henyo Dizon, Leoncio Rosales, Crisanta Manyalong David, Marvin Nulod Joven, Virginia Bautista David, Raul Manyalong David Sr., Godofredo Jesus and Nenita David, Soilo Seferina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Virgilio Hara, Rosalina Hara, Ryan Origenes, Sefriana Apung Susi Serrano, Pablo and Norma Meneses, Prudencio and Cecilia Tanweco, Salud Samia, Correa Tanweco, Carmelita David, Pedro Balaguer, Nicolasa de la Peña, Mamerto Alcid Buan, Rodale Olay, Christopher Glenn Binuya Quizon, Henemino and Asuncion Umlas, Luciana Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtangco, Magno and Francisco Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at ding sablang kaladwaking purgatorio.
Talakad tamo po at magyabe ikanta indalit apamuklat. Kilagyon ng igpang pananganak, panimban ng Espiritu. Amen. Yung Ginoo manatili kay kayo nga. Maya pa sisilim po. Maya pasisilim po amo. Pag masusyan tayong misa tamo, karing kaya tamong panalangin, kaya katang intensyon, ganakan tamo, kaya katang pamagkulang, watang mimisip tamo, marok, magusga tamo, kaya ngakakit tamo. Pero nang kahit ipang mas malala mga panibatan, tang tune, kamwa, paginakit, o tune panibatan ng kasalanan, at yung kaya tang pilubluban at dapat. Kapatad, mangyatang kapatawaran, King Diyos. Itangan po, Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kan Santa Maria Kapilanman Birhen, karen sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po kin Diyos sa ginutam. King Diyos, sa may payang tuto, kaluluwa ng katamo, at yung pangapataw daring kasalanan tamo, dala ng tangan sa nakimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakan tala po rin kaya katang intensyon, isipan tala rin kaya katang panalangin, king misang iti. Oy paming mayupaya, ing sablang maya pibat kaya ka. Ike sanang tutuki king agiyag ning banal espiritu, parati ming atuparan, ing kaya kaming katungkulan. Uling balumi, indibino mong kapag nasan, dadalami sana, ing kaya kang kaburian, ing kaya kang kaganapan. Itiadon mi, kapamnataning ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiye magari kambya mo ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning amano. Pamamasang ipot, king mumuna ng libro, king ari. Mira siya Elias, king bundok ning Oreb, ing sagradong bundok, karin at ing kwebo. Ninubya karin pan matutput. Kabudabud miksalitaya ing ginungana. Elias o batatyo kaketi, lumwal kaken at talakad king tanoktok ning bundok. Kay ba't nanita, dinaba siya ang Ginoo at tinyop niyang barago na masikan aangin. At inaspak na laring bundok at piklasi-lasi ring batu king arapan ng Ginoo. Dapat ang Ginoo alayo king angin. Kalabas na ning angin, minayon. Dapat ang Ginoo alayo king ayon.
Kalabas na ning ayon, api, dapat ing kinu alayo king api. Kaypat ning api ating malating siwala. Inyan dindam ng Elias iti, tikpane ing lupa na king balabal at linwalya at menaya king arap ning kweba. Nga na ning siwala kaya. Elias, nanano ka keti. Pekibat na, mangap mo kung katapatan keka o ginong Diyos ang maypaya. Ereti paran ting nemalen mo, ting Israel in kasuntuan agewa mo karela. Desak dala ring altar mo, at pemate ring propeta mo, king kapamilatanan ng espada. Ako mo ing mitagan, at panintunan dako pa pangpatin. Nga na ning Ginoo kang Elias, sulong ibalik ka king ilan ning Damasco, kay batlong ka king syudad, at lanyan ming laro Yesel, bilang ari na ning Syria, at Yehu anak ng Nimsi, bilang ari na ning Israel. Lanyan niya naman laro Eliseo, anak ng Sapat, ning Abel Mehola, bilang propetang kayalili mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalit tapakibat, lupa mo eme sa papanpan kanako o Ginoo. Lupa mo eme papanpan kanako o Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman mo ing atlis ko kaya ka. Malunos ka at pekibatan mo ko, nga mong sinabi, may keni panintunan mo ko. Lupa mo eme papanpan kanako o Ginoo. Nga kong may kibat, puri da kang akit Ginoo. Lupa mo eme sa papanpan kanako. King kamwa mo eme sa paglakwan in kaya kang alipan. Ika in kakong kausapan, eme ko sa lalakwan o paimpurisan. Lupa mo eme papanpan kanako o Ginoo. Iti ing paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo. Kaya't labwad da ring tao, manalik ka king Ginoo, emo painan ilop mo, e katatakot, manalik ka king Ginoo. Lupa mo eme papanpan kanako o Ginoo. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Ginoo, kako ituro mo lasa, ring kaya kang dalan. Ituro mo ko at tarian, king kaya kang katutuan. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimorin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus sinabi na karing kayang alagad, dimdam nyo king ganitang minunang mituro kaya kayo. Eka makipangalugod. Dapat nga ni sasabihan ko kaya kayo ni numang lumaweng at impamaingbugan king metong ababay, king puso na mikasala na king pamikalugod king babaeng ita. Nung kaya kang mata, yung maging sangkan ning kaya kang pamikasala, dukutan met yukse. Puling mayap ing epalak, ing kaya patingan kang metong puling mayap pang epalak ing kabatingan kang metong adake king kaya kang katawan, kaya sa king alakang bawas king kaya kang katawan, miyugse king impyerno. Nung kaya kang gamat, yang sangkan ning kaya kang pamikasala, pututan me at yugse, mayapang palak
ing kabatingan kang metong adake ning katawan kesa king alakang bawas miugse king impyerno ing kaya kang katawan. Kanitang minuna mituro kaya kayo ing ninumang may diborsyo kay ang asawa. Sumulat yang adena ng kasulatan bilang katibayan ing garelang pamikawani. Dapat ngayon ako sabihan ko kaya kayo, ninumang makilang lalaking kawanyaning asawa na ning emo nanong pamikalugod ating babae makisawya king aliwa mi kakasalaya ing metong lalaki uling niya ing mitulak king asawa king pamikalugod at ninuman ing makisawa king babaeng kewanyaning asawa na makipangalugod yan naman kaya kaluguran kong kapatid ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning ipampon ng anak, panumbalan ng Espiritu. Amen. Mabiyasa tamo sanang kilatis, nung nuka rin tune manibatan yung problema. May we learn how to analyze the root cause of any problem. Karang problema tamo tilangaw sa na presenting problem. Itang presenting problem, they are the obvious. They are the manifestation and indicators. Usually, they are not the real problems themselves. You can remedy them. You can do troubleshooting to address them, but they will not solve the root problem, the root cause of the problem. There are ramification of the real problem itself. Buli na po sabihin itang ramification, itang manyangane, mikalat ne, dakaliyo. The problem can spread. It can have its side effects and present himself very differently. The even unintended effects and repercussions of multi-system distortions since one thing is connected to the other. Then ako pong halimbawa ne. Neng kayong may nga problema, tanto na panibatana, malatiya mo. Pero po tangyan ikit nung nukan talaga yung manibatan na problema. Neng kaya akit may keng aliwang paralan. Nyaring masanting nga doktor, then biyasan doktor, nakabut manulo kaya tangakakit na yung masakit. Nung nukan manibatan tang masakit. You can remedy them, you can do troubleshooting. Neng kaya usan kita band-aid approach. Then yung bandage itang tasugat. Pero tinyang malalam mapanibatan. Timo keng katawan tamo, keng cancer, neng kaya manibatan niya keng baga, o kaya metong niyang cell, manibatan niya keng pwede keng nuka rin katawan mo, keng liver. Pero sabihan ni doktor, pwede yung mag-metastasize. Pwede yung mikalat. Pwede yung migabit keng butol, keng bituka, o na namang parte ng katawan mo. It can spread itself very differently. Side effects. And multi-system, natang emunake, nuya may libatan talaga. And it all started with one cancerous cell. Ang yapotang malagnat tamo, when you have high body temperature, kunyari mo 39 o mangurenta ka, pwede tang minum panulo para mibabay tang kalagnat, maging 37 pa si bayo. But maybe that temperature that is high, atin niya palang lalabanan ng infection in kaya kang katawan. Ating mas malalang mapanibatan. Alimaw mo itang lagnat atin po. They are only indicators. It could possibly point out to bigger troubles. Ang yang kayong house maintenance, kunyari mo kayong baleta mo, o kaya kayong pisambanta mo, ating tutulo, papatak, potang mumuran. Potang ating papatak, potang mumuran, pwede tayong denan tabo. Kaya bang pa masanting bagya, sali tayong masanting timba, tambayong timba,
brand new yan timba. Banta marakalya. Pero isolusyon na liwaman tan timba. Itang tutulo, manipatan niya kitang babo. Tayo manakakit. Manalata, nung may panikan, nung may kalkalan. The leak in the roof can go into what we call multi-system expressions. It can ramify. Muna, masira yung kisame, masira yung pintura, nengkay pati electrical, potang indanong tumulog yung kuryente, it can be grounded. Pwede pang masilap. Pwedeng talete, kingaluwang lugar, hindi kaya katang samba nun, bale, it will destroy the paint and the walls. Nundutong yung bale mo, bibabad danong, indutong at mangalbag. Itang tunay na panibatan, makasalikot siya, chuya babo. Only from the root cause. Potang ka rin tao, akakit ming metong nga tao, katsura na ugali, eman makisabi kaya katamo, ay makanyan niya, eman maili, ay, ka-sensitive na, agad yang mimo, ay, o tema kiabe. Do not judge the person as you see. There must be only indicators of something deeper. Pota pala, atin yung cause of insecurity in tao. Bakit kaya? Pota may sa kanitang anak iya. O yung aranasan niya, bisang makahirap kaya katamo. O kaya tinyang problemang mabayat. Kaya pala hindi nakikiharap itong tao sa ating parokya o sa simbahan o kaya sa inyong pamilya, sa opisina, mayroon pala siyang pinagdadaanan. Only when you try to see the root cause that you can help the problem or help the person in the problem. Tutuya naman ta kaya katamo. The gospel today invites us to think deeper and analyze carefully the problems that beset us. Look inside yourself. Your cause of sin is not only the sin itself, but from the mind and from the intention that dispose you to sin. Nakupin po napon. Ano po ka sa tinging first reading from 1 Kings 19, 11 to 16. One of my favorite Old Testament reading. Elijah was looking for God in the mountain. Pantunan ng Diyos, King kagubatan. And there was a great strong wind. Masika na yangin, alisos. It was rending the mountains, crushing rocks, mga spaklaran bato. But God was not in the wind. Alayo man ng Diyos, masika na yangin. And then there was an earthquake. Tutulog. Pero even when the foundations were rocked by the great earthquake, God is not in the earthquake. Alay man pala kayong Diyos ngayon. Alay man ng Diyos ketang ayun na dinalan. And then, there was a great forest fire. Mika sila ba maragul kayong kagubatan. Pero alay man ng Diyos ketang maragul na silab. And then there was this tiny whispering sound. Like kaya po kayo ni Kapampangan, how that was interpreted. Adindam ni Elias, iting malating siwala, a small sound, a tiny whispering sound. Yan tandindam na yung Elijah ita, he hid his face and said, Lord, I am here. Bala mo yung Diyos was not presenting Himself in the obvious, in the noisy, or even in the big events of our life. God is present in the tiny whispering sound. Malating siwala. It takes a lot of sensitivity to listen to it. It takes a lot of intent listening to recognize God's presence. Makanyan muna po kimbiyatam. The real God in us
is not in big things, big events, or in the front lines or front page. Sometimes it's in simple realities in our daily life. I pray that we will always have this wonderful grace to see the root cause of our own sinfulness and our own problems and the problems of others too. E talahusgan din tao kung nakakakita karela. Nen kahit pag mas malalam campaign dalanan do. Kaya pangatao do in the history of their life. Pota nung ikan dinalan ka rin mas mabayat at mas malalam. Makanyan muna man sana kay katamo. Naintindihan tayo sarili tamo. Kaya mas maralang maparalan. No ka rin kaya manibatan nini. Even in our search of God, sometimes God is not always in the obvious. It's not always in the noisy realities and big events. Nang kahit suya kayong malating bagyang makasalikot. Kanita pong college ko, panemyang pantunan itang partinin kaya kaming dyaryo, lalo na Sunday, itang Sunday magazine. Atin po ka rin, meto niya pong, bala mo po, comics, drawings. Balo niya po Larry Alcala. Larry Alcala, gawa niya pong drawing, alos milupa-lupa na rin tao. Alos kawangis na la. Madagul na mata, madagul na ipan, madagul na mata. Kaya ba't, kunyari mo, atin yung topic, fiesta sa baryo, swimming sa summer, summer sa Baguio, Mayo, papunta ng Antipolo. Very Filipino pictures. Kaya ba't nakala drawing? O nang Larry Alcala, atin yung itsura talaga. Itang medyo kababaya, makasalamin, tinyan dita kabigoti. That is his signature. Kaya kami taka dita seminaryo, saglulu kami, pantunan mi Larry Alcala, ketang comic strip na every Sunday. Pantunan miya. Ing may kauna, may kapabriktan, bilugan tulduan, nuka rin niya. Bala mo sasabihan nita, by the way, bali po nang kemate ng Larry Alcala, because he was a real artist. May tayo po king kakaluluan, may paralis yung taxi, king Cubao, sasakay yung jeep. Kaya ba't bala mo may nabuya po kayong jeep, sasakay, gagano Mituran niya kita susunod na taxi, no? Di kami kanin sa seminaryo. We felt so bad about that, po. Kagaling nga tao. Pero pasibayo bala mo, tiro na kay katamong Larry Alcala, kaya tan drawing na, basta dewanin ginu, atsuya ka rin. That in God's creation, kaya katangan lilangan na kataning Diyos, God is there. The face of God is imprinted in our life. Kailangan balom niyang pantunan. Kagad susuko. Kagad tutok ng atsuya yung Diyos. King kabilyan tamo, king parokya tamo. Karengana ka rin, king pisamban tamo, king biya tamo, king pamilya tamo. Iti po yung maya pabalita, iti po yung kakatamong pigunaman. Kiraguning igpamparing anak, panimban ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Mitmong kapanaligan, irap tamo king ginuing kayakatang panalangin. Nga tapong makibat, pisan metungan mo kami o ginu. Pisan metungan mo kami king lugod o ginu. Itangan po. Pisan metong mo kami king lugod o ginu. Para king mabilog a balayan nin Diyos, apalaganap dosana, at asani king de, ring aral ning ginu, king matampa at marangal na pamisan metong at pamibebye ning pamilya. Ipanalangin ta king ginu. Pisan metong mo kami king lugod o ginu. Para ka rin makasadyang makyasawa, manano na sanang pakibalwandang miyamas-amas, ing pakibatan ng karelang tatanggapan, at iyak maing arapandang biye, king kaburianing Diyos, ipanalangin taking ginu. Pisan metong mo kami king lugod o ginu. Para ka rin pamilyang Kristiyana, manatili sanang tapat, king metong at metong, midamayan, king kanawan at kasakitan, at mibibigay king pamisan metong at pamikalugod, ipanalangin taking ginu. Pisan metong mo kami king lugod o ginu. Para
kaya katangan ng makatipon, king kapag masusya na iti. Manano na sanang itaguyod tamo at ipairal, ing makakristiyanong parasan at kaugalian ng pamibebe, at ingatan ing dangalan ding miyasawa, laban ka ring maling kaisipan, ipanalangin taking Ginoo. Pisan metong mo kami, king lugot o Ginoo. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Ginoo, biriyan mong ibait me, ang kaya kang anak, ban mi katawan niyang tao, at mi biliya lalam ning pamaningat ng Jose at Maria. Maging uliran kaya sana kimbiyemi, lalo na karing kaya kaming pamilya ting talasawa, at karelang anak. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang duto. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, mid mong pakalulo mo kaming balikdan, ikaming kaya kang talasuyo. Tanggapan mo sana, reting kaya kaming ay na yampang mi, king kaya kang altar, at pasugdangan mo sana, king kaya kang lugod. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayungan, At kaya ka antimurin. yat nayo reng pusoyo. Makayat nano, king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos, aginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, numan ka rin o ikpa, Diyos kingalangang at lubos mahipaya, kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Ya ing kaya kang amano, akapamilatana, lelangan na inyato. Ya ing talapangabos amitubot, na ikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Banal Espiritu, mi katawan niyang tao, at mi bait siya, Kimbirhen Maria. Ti parana ing banal na kaburian mo, at italakad na ing meto nga banal na balayan para kaya ka. Inagpano ring gamat naging krus, bansin tangana, ing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubling mebye. Pulinita, kambeding sa blangkoro, ring angel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabe king alantok ng pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ni ginuming Kristo. Baya mi daon ko sang lupin pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pe pasalamat sa keka, piraso na at binyene karinggayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti kanahong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, yung waning kalis, o si Bayang Pepa, salamat kaya ka. Binyan ng kalis ka rin kaya ang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikaw nga minum ko kaniti, ting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbayo talang hanggang tipan na bubu para kaya kayo, para karisab lang tao, banketa mi patawaran la rin kasalanan, daptan niya ite, bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni Kasalpantayan. I Cristo meteo, I Cristo medeo, I Cristo mabieyo at datangya po. Inyang ini gaganakan mi oig pa, ang kamatayan, pamanyibli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya ka, tinapin ng biyat, kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya ka, pepalyarin mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, ingataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ang ting metuning banal na Espiritu. Ganakan me o ikpa, yung Santa Iglesia mong makalaganap yung meto yato. Banbiganap ikeng lugut kambe ng Francisco kay kami Santa Papa. Florentino kay kaming Arsobispo ting sablang pari. Ganakan mula naman ting kapatid ming pepainawan at manenayang supling miye. Ading sablang miyang wabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit yung biye alanganga. Ban kaya ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo, tinupad king malmong kaburian, king kaya kapanin panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Kristo ang kakanap. King kapamlatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tuto, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Nabangsta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya kata. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banting kasaupan ni kang pakalulu para di kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo kaya kaming talapangapos.
Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan at iligaya manggaman king alang O ginaming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, o nailawan mo kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, may kakametong tamo king tune, malalam kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Inyo yung kordero ng Diyos ni Jesus sa milalakog yung kasalanan ng yato, nuan laring mayaw, singapuna na ng kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ko, dapat yagkas niya yung amano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual at makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bage, at tagnasan ko intanggapan da ka. Dapat, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umaya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at tsuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ng sarili ko kaya ka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Talakad tamo po.
Manalangin tamo. O ipaming malugot yung sakramentong kaya kaming tinggap. Dinisa no sana karing marok kayungyungan dingisip mit dapat. Ibiyene sana kaya kami ing tetagan tupad king kaya kang kaburian at dapat matulit at makatuliran. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Nandi nga ba kinumpisan ta na po yung pamagpalista para kareng kandidato tamo para kumpil. Pilano rin pelista na din? Tinan na. Pilano rin pelista na din? Yakasip mo, plus. 47. So makabuklat siya pa po itang pamagpalistang kumpil at din tapo pong katisismo, pamag-aral ka rin anak, pamagsadya kayong kumpil hanggang Sabado pong abak alas 8, ne? Hanggang alas 10. Kung ata pong makasadyata na talaga, isadyata na po at pumbiran tayong obispo, nung po pwedeng ikatang obispo, detang italaga ng representante na po para mikakumpil tamo kayong parokya tamo. Kaya beno po rin kayong Margot apon deka. At hindi akong backlog at buwang banmo, walang kumpil, walang first communion na we have to catch up na kasi ala pong face-to-face ka rin may alabasan na panahon. Bendisyonan na ko po, ating kaya kayong pamilya. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimuri. at bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo ng igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa, midaon humetamo king kapayapan. Salamat, King Diyos.